nakaliang jongi sangut kumki kandidat nilai simnya kerai bangin buram ya kamolai tahun darbar da kecil penbet lang jong kini ki katnya utili ki senang ki baha papo kamolai tahun darbar ya kaba banlat na kecing jadi kun samla ki badang dan apedeng ke exam larai ban pelong da ke common platform diplei mentangi dan rewot ki ban yakun hari kini kecakangi dan tang sangut namar bangi buram ya kara jog darbar senang namang isim kamtam abangi mi kemat segi darbar tawan ni ke district council kinong ngelam senang kini bah kemat do bangin bu namar de maki ki penyat bet penyat nanti ikriti sensyar katkum ke belabo ke bela aibor lingba ke sik schedule ya ke bagi hapan buram ya kinong ngelam senang pai babi hagni ke por kum UMDC hakani ka tem ka pemerintah ngedantang artili ki benta pangan petsngau ya pi hakabai dei bat kini ke jinglang MDC jangan du senam arjar khat khandai hado ni senam arjar arpusan kiai ki benta ki mengaku mu MDC jong pi bapila jet na du senam arjar khat khandai banglalet mi khamat haki yang dorbar tawan jong dis council bat kiai bat ke kamram kama mengaku MDC apa ke konstituensi pat ki benta ki bangalai don benta bat ke senang kata bat kiwe ki bangala bantrei kum nomi khamat bapila jet nadu senam arjar khat khandai kabaningkong kabangilin mi khamat apa ke yin darbar tawan jong district council kabakong sandu nadu kapor bangiwan yalap election nyekran nakabenta ke jinglang kong san jong kene ka kernit ke banreu ke sik schedule ke bangiong ya kaba pikum ki paiba pidan ka hok banjit nomi khamat for this council bagin let ban pet ban kemi ban penne ban sa ban sinai ki an kat kumbal pen kubur ya ke district council kani bal ai kerpang nak sarkar India yingi kipat nam song senang hakani ke jela ke jongi ngidam kembas pautili ke district council hakani ke tan lamingi ke jongi laitili ngidam hak ke jela ke jongi kabalalong ke cingkerku nak benta ki nong song senang jong kani ke jela kabal ai kerpang ya ki kam bangi de benne nak benta ban penne pensa katkum balabu bet burti hapo kani ka kernit ke banre ko bangi tip kom ke sik schedule iso ban ai buram yo weni kiri rongba irebran JJM ni Consroy ke bangi khat e Pastor Joy balet ban pensngau hak tu kepor hakinong yesim beta ban penwandur ya kari sensyar hakari jongi kabagi dang penkre kumno ban sna ya kari sensyar hatian mangiyo ya kejinglan dut na kidole ya kabau niru rong bau lalet dan pensau ya kejinglang kerpang jo kejat penriu ke jongi hakabai dei ba kejimbat kendau kembat siap jongi kariti sensyar ke jongi ka culture jongi ba kiwe ki benta kibau niru rong bau la pensau ba ka sarkar hakitu ki por kala ai ya ke district council hani ke jela ke jongi ka bangitip hakitu senam khat kenai sepasan puar kum ka United Kasi and Gentiles Thomas District Council baradian magiyo Hill State nakaliang ke sarkar kam simra pendo ya ke district council lam tajongi hele ke debate no ya ke United Kasi Gentiles Thomas Council sekilait ke district council hakaba nakaliang kini kila ban simni ke benta ban sinai ki an ban bu bet burti ki benta ki bahap hakani ke jela ke jongi ngakan mau senam arjar khat kendai hakapor bingiwan supat ba ni panbor na pi bingin long kinomi kaman hati this council bagin lipet ban khalannya kini kombat kendo kombat siap jongi ikiriti sensyar iki culture jongi bet kiwi benta habang ilek pan bangin lapai this council wala nakaladan makana apa ke provision jong sik schedule hakabai dei ba kombat kendo kombat siap ke basongsi kalong bangimdan kian ki baklan nakabenta kani ke jingbat kendo ke jongi yai ke banisiam kalong ngisuhun tangkai ke baladan hakata ke provision jong ni karnit ke banreu herekaan berpenklan balik ke tamdang dan nakaliang jongi kumki MDC bangi payang tei ngilasiamnya ke benta bagi dan kam ban senai kan hakabai dei bakali kendo ke siap bagi nyeda kerpang ya kani ke baladan hak jela jongi deka pelong ini bagi nyata ya ke yin dorbar tawan jong ke council bagi dan kam ban wanra
ya kaan jong kani kalan administration lani kecik penbet ya kani kendau kesiap ke bangidan ke jela ke jongi ke ba nado senam ka kendai pasan puar hado ka senam arajar arfrei ngisala ben penwandur bakandan kaan ke ban itu kerpang ya ki jaka ki bangidan hakani ke jela ke jongi